Theka mutegerero TV bwega nuntu bakona kanya kugwatana na woni kiri Weru Thaa Mugwanja mbirigire Jumapili kunitite na mbere bwega oni mitagwa NTINYARI Kenya tukianjiria Nteto chetu mutongero wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na wa PNU Thaa Mugwanja uria no wari gavana wa mbere kaunti-ini ya Meru ni mburaja twine chetu jaja thithikirite ntere cia Sila Gardens Kasarani mucine munene jwa Nairobi aria mwini uri nkuma kama noto tumwari na ini bangi bari nkuma kuma kathetune Kameru bethirito na kagita gake gagukenanira na magiri ja Meru. Nyanneru ya mwaga juju ekethirwa gukinyira kirenteto chetu cha themo na nusuga kurukirwa kirenteto ingi na ndura ni senator wa county Embu Alexander Munyimundi ginethiritwa akirio rwaria gwiko kenda kwariria nkuchaniri twirio chege miunda ya mwe ya settlement scheme akiuga kwarega kurumirwa rwaria kombika gukombuka ndwai nene na kinyampatho na Romena. Ndero kutunivukuria ngaira gwati andu ari matingithi mataikariko na ukaitwaranirie koni na request undocio asamato emergency utuikwa kuletera andu bandu bamwe tuonde mbere ya metho manga itu kindu kimwe kwa vengi ni Central Embu County ni ngurikana wega muthinyi wa Jumatano CS wa Rand ambaye nike Alice Waome baria ko bakiaru vorwa migunda nina kandie kuria kioria na kio marumacio monde mari thini wa mwena wingi koni nguri ya CS Alice Waome nake atikwa utonyerera nigetha kivoto kia andu a Embu kionekane nani vamwe ule ningirenda kweta ni Central Embu County nirakana ku request anduke magwikara bamaranirie na withiririe andu monde mundu atuike mari mena eka nyingi icoke cia kunyivanyivwa nigetha wa mundu agwate eka ithatu na eka ithano na gukore kwina amani torugutiwo tongitueka kuga nie ndi wa goko na are mengi mati monde te mago ke important ni ndairo ko ni auria amani ionekane nigetha gutigatuike bara diretwanete kura kwingi ko ni nguri request leaders mekare bamwe mashuthe kivoto na andu mekare bamwe nigetha maranie ni Central Embu County guri woni ngibweta. Tukitana mbere na twingi na ngwataniro ya bodaboda kumantere tigania ni bagutetanikira bakwani gutejaniro ni thirikari na ndi bakiromba uria ni mubangania wa kiama kia DCP mithikali ntore na munene wa rais kithure kindiki kugwatanira kenda kubaringa nje ki John Thika no ina report yeje. Tongeria baikundi mwanya mwanya be bikibiki kuma giciko bunge atigene West bona nite kuria kwanirwa kuikira bakua igutejanira thirikari nene na kakinya thirikari county bagiotie mutongere omba kuigwa kibaririkana kenda bakebukeiria kiringo gichiao miaka 5 rethira ibotorongwerie ega kwendo wakishira ndi chairman otiania West ibotorongwerie mantu ambo bottom up ibotorongwerie bukabuthiria antu abonda bonda manobona ume bikibiki ne etengarine na budire mantu amanene ntwethingia wenga baneto Meru kinya babwe etibyo tonete ke thirikari enu batu mwana boda bonda brendo mutumira orapotisi bandra bwa mutio wau ndenda kuwao batwe totirendre otumira bodhoku na by next month batwan batwe to ana boda bonda to abwa mwelekeo yetu yo siasa nontu batu tukwenda utongoria bwina uaminifu utongoria bukumeina bwitite iromba ria kobura nkumbi kuromba
kinya wathakombigana no be ground kenda tuba introduce ke antubara twachalile thai twekani uthumira buthu kurenge inara kagitani waku barombete atongeire mwanya mwanya bara bagwita ikundi bia binge kenda bakabiukire kimurutira ngugi utigire kinya nto bikibiki ibakuririkanwa kuma Nterino Chetigane West ngondone ibabuthiretie lentore twithirite twendete muno na buthiretie empowerment abuthirite bonda kana ikundi bia bonda na ito ikwa kuinenge arukale ate bonda power lakini twethe atuthori muno nontu bwa kwithira batu atukinyite tutikuonwa imutongoria wenthe urakuya nyuma arikania na kale ate batu iromba rietu riraba tutuma tuina mutembei empowerment ingira yombikia kubwethwa nyuma ya nto yo wau kumbikia kwithira kukibethakwa ni bwethwa o meathene ti umakuru ugagutha gendeke na kuru mwana wetu na nakurwa Tharaka Imiru na tunthe twi gintu kimwe na inya no mulima na athi awita kuruba njuri ncheke na agete kurubara bangi baikundi na oria batu antu ba bonda otentu kukinye monda ikwa ondre munini ochea tigania West etete antu ba bonda abaromba kura kana araniria kirima antu megene na cia cira ciethiretwe kiringiringo bia nyomba cia Nteto ciegene na kugane kirimara tongeria bena bobo bakuga batwe twe mulima tuthatwe gintu kimwe na twatene ge president wonthe bathanite so ipindi ke batu tumba kwathukana kutuka kwina mulima West na mulima East no batu nthe gintu kimwe na turitangu twe gintu kimwe na branko endra kwira bwana Roko uwe ukathura na wendro bura bwetu tuturabuna Tharaka na Mumiru na Mwiko na Mwembu batu tuturatwe into kimwe batu tukaria bonda wature makanika wetu eta 102 oi Mwiko makanika onge twino eta wa Laban Imumiru twina Mwansia Imwikamba kwou batu batwetera siasa itina iraire batwe mulima tuko imara na tuko pamoja kwou ndenda kuwao batu boteme otwathurana iturite ari baiko iturite ari baikamba na iturite inya ari Tharaka kwou tabwe kwa bathurana kirima babu ibuburite na boteme akwathurana kirima reporter Weru weekend kuma Ntere Chetigane Mbetawa John Thiga Akarimo nombe umbithe kuma Ntere cia Nyagari ni bethiritwo bagitetani wagi bwa ngugi bakiuga njira maingi ngugi iria nkai irio betagwa mbeca kana kwendeka gunkuma tukienda kwewa mbeca iria batina chonto na ndi bakuwa ni butigirite mbe umbithe baba ingi bagitonyithania no tumire bwambo gitamakena babu no ina report ije ayuthi banyagari na ntora iria ikuirite ni bagutariria kinyamara kia wagi wa wira nikiria bakuga ni bathomete indi kagitaga gucua wira baretua mbia iria batina jo bakirasimika kuthina mbere na gutura batina mawira Thigitani ndi muthomu ndigitie form 4 ndathi nya college ndarikia course ende na mono gwarikia naro kwiro ugachoe wira withi ugatwika tena connection utie wiro kandikwa uretio kiwango fulani kia mbeca ugatwika utie nacio ikabindi ucoke mucie kurimagana mamu aku na kuthomithitie mbeo mbithi itukuinyereka muno nontu wekuraithiria population ya nyingi ni mbeo mbithi retana wira alafu twachugia kurani mbiu tugatwika thirikari ta ya karieta ya turiganirio nontu bwa gutwika connection itie tutie na mainya kuriaga thirikari kandi tupawira ajiari bariuga bathomithiria na thina indi bacokire kuia nontu bwa wagi wa wira batwekire amba na batwekete amba imbi tigwitweka kamwire twaruta mbeca cia kuthomithiana ituthomithitie kuma primary mwanka secondary na kana ma college na ma university endi amwe nogu tigo gothie mwana tukwona akiandikwa pinte mwa batwekire amba itwandirie minda ni athirire itwandirie mbori ici athirire itwandirie ngoko ici athirire
na tukibamithia babu twathiaga na maguru ngana beto tiengoge arome wanarira bai boti twegerwa no kia bwa twandikira no maire babatu baingi bao bakiuga bwacokire njobini nontu bwa stress batena wirigiro wa muturire kubua twagira ngoge oko nontu tiegwira twineo turukunaga oki twire mamara wa nontu tutiena wira tumba kuthi kuruta oko tukwana inyake wira ochenga njira kana wa ciata togu tutiona kanya kuthi kunyamarwa ende tukaruthata utie maendeleo turuthiritwe tukwana tukara kunywata nontu stress anaka bonkai bare mete mbecha na jeri na bo mojera kwira ume ukona aka bonywete butio chumburana na kenda kwareria no nywete meyo kama kwaria no naguno wamba gukumera bariromba atongoria bao na thirikari ya kaunti kubasuira wira ni gondiuga nontu ngoginu ingetianaga ofisi ni chiremire itwandikwe nkasi cia maju twethera ethiri nyingi twandikwa ya otiata kaya kuthambagia nyomba twethera twe na ngugi cietu ngoria thirikari yetu ya Tharaka Nithi county kethigerie kureithiria ni youths sana ta kuganania wira kwandikana kwa thirikari au baiye gwiriro ko cia county na hinyinge muno na ikuthuchania cia makore njiama potito andege no makore njino nto baka ibai nkiripotera Weru TV kuma Tharaka mbita makena uambabu tana mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na Nteto nkurukio kebebe mutambo Mutama niyo kayothire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurajago na guchenga igochenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Nwina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku irio bietu biri agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Wingi karayu
cionthe ici na cingo cia mweri mwake bahatu igusenga na kuurika buikonora na mbesa mukone ija tukonu urimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iria riu rionthire ng'ombe imwe munyanyokwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukuona ici itena kinya nkurukie mweri jumwe na ikendwa na arua na mweri mwake tega nkara tega nguku itu ithoga tweri tega isui tega pera itu batusanure we tuchanure ni tubu wende igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirenguku ng'ombe ngurwe na ndethia ingi chionde Joymax Feeds kuma kwa Kavagara chaguo la mifugo. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant. But the fuse is about to go boom! Na kwa garukire utaka kanyakika gathongika gwete green nange karibuni ala nontu mathaizetere na Thaa Mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugera nyomba etere kariojo tiwa ndumekaire ete modugi ndoka imodugi ko tumerete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ina vitamins ina minerals teno kwa tukarania wa nyomba hiyo zozo nande Afya Plus angimenye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi kuona mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nazo izumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe bagigweta na mbere kurumira Nteto chetu tugicokera nitugweta na mbere gutawro gutungatira thina ira cijanagia na mwekuru kwithirwa akinyetie kagita ka Menopause. Toriuga rira mwekuru akwiwe aina chance ya ku mix up kuthi just some for a walk kana inyoko ore access to a treadmill kana machines echumba kwa clother walking yugwe igetetheria. The other njira ya kurigiria these symptoms cia menopause ni tugani like stress management na inonomba kwa through counseling and sharing kana ukwiwa kwa clother exercise like share might exercise ta yoga nyecho ni tethagiria. The other lifestyle ni kurigeria bia kuria birabiwa bikitrigger symptoms ita hot flashes. Nabyo ido bibyomba kuwa kirige ukerekana nabyo kenda utewena symptoms ni ta kunywa nchobi, alcohol ni wekereta hot flashes, nakinyeke wekereta those other symptoms tugire cia kuwa kirithina mono. Beverages ino ingeta coffee, tea na kinya spicy foods jiwa ikireta ike worsen the symptoms na ria mwako kwa kitikana na bia kuribi nigwe symptoms ni kwa ni konyea. Kwa hivyo in conclusion toriuga omba kwa mweko aikurukagira mantu amamonde tukuga lakini atikomenya kethira thenene nio ni nontu wa menopause na okinyoko wana kumenya pengine ni symptoms ya menopause pengine atikomenya na taomba kurutha kenda omba kurigiria these symptoms itokuga makuna buleta kuthi wone daktari waku kenda omba kumweresa boro kwigwa
na pengine kwithimia akaomba kuwa kirutha kona kabisa kaitha ukinya menopause na kinya kona kethera wina severe form ere kwa need medication na akaomba gukweresa kethera ndawa konid kana lifestyle changes okonid na akabokoresa boke gokenderea kurutha. Kirimi kira na mikarire kime gikituririta na wikiribo muguto jwa Palazzo. Mikire anarwane ya mwana mwari kwena muguto jwitawa Palazzo. Muguto juju jwethagirwa jukugweta bwa kauna riu jukambara bwa nthiguru. Muguto juju jwikanairwa na topi kugwete na iratu vya heels. Thija Nteto na njire ndi kwithira na kagita gake gokorirwa kugwatanira nilikithinji wana charinga 9 woni bitagwa NTINYARI KINYUA.